Hello everyone. Chili mate. Does your brother like chili? Ta bong pro bo nè cho chân mate rư. No, my brother doesn't like chili. Tê bong pro bo nhóm mình cho chân mate tê. Why doesn't your brother like chili? Ta hà với bong pro bỏ nè mình cho chất mate because he always sweat on his head. After he eat chili ពីព្រោះគាត់តែងតែបែកញើសនៅលើក្បាលរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំម្ទេសរួច He thinks that chili is very spicy.គាត់គិតថាម្ទេសគឺហឹរណាស់ Goodbye teacher, goodbye everyone.